Assalamu alaikum dostlar, Bazar Alamı kanalının görüşçüleri. Dostlar bugün 19 fevral 2022 yıl Чүй облысы Бишкек шаарынын четинде Пригородный мал базарындабыз достор. 100 сұрада 100. Уйлар жака келдик. Саан уй, Музоолу четтен тартып чыгарабыз достор. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Каналга катталып кетиңиздер достор. Шеф алындыбы? Канча болду? 130. 130 миң. Бооз экен да? 130 миңге алыныптыр. Оны канча дедиңиздер? 100 сұрада 100. Музоосу менен 100 а? Бул экинчи окшойт, үчүнчүсү экен а? Мына 100 миң дейт мага. Канча сүтү бар экен мунун? 10 литр мына. Сүтү бар экен. Сен барын чыккелер экен. Жакшы. О, бучоктор кимдики булар? Буларды 55 миңден алат. 55 миң. Так. Кирекчем бага. Канча болду экен? 36 миңге алыптыр бучок. О, боозу кимдики? Сиздердики эмеспи? Бардын ээси жок. Монда бооз экен. А бунусу кимдики? Музоолу го дейм а? Бардында ээси жок. Assalamu alaikum. Канча суротасыз ба? 70 сұрада. Кунажын бооз экен а? 70? Боз кунажын. Бооз кунажын 70 миң. Жакшы. Бу боозу кимдики? Сиздердики? 160. Канчаны тууду экен эми? 3 туут. Бооз экен. 160 миң дейт. Бооз. Бул музоолуулар канча экен? 90 миң дейт. А? 90 миң. Бул канчанын музоосу? 4-чүсү. Мына экен. Да канча сүтү бар эми? 13 литр гарантия. 13 литр гарантия дейт. А монусучу? Бунусучу? Bizden al. Сиздики эмес ба бул? Нээси жок. О, кунажындар кимдики экен а? Бооз окшойт буларда. Булардын ээси жок. Так. Зали да этот? Продает? Марттын акырында туйт дейт. 50 миңден жогору сатылат. Орусча которуп койдум. Так, мына. Бул музоолу уйбу? Канча бул? 125 миң. Мына музоосу. 17 литр сүтү бар. А канчаны тууду бул? 4. Так. Желиндери. Музоосу эркек бургачы экен. Эркек башкача экен а бул? Жүнү өсүк. Канча болот эми болуш бул? А? 115 бересиз, а? Жакшы. Номер калтырасызбы? 0708 49 03 13. 17 süt bire. 17 литр сүтү бар дейт достор, чаластар. А могу кимдики? Булар несі жок му? Жүнү өскөн үйлөр экен булар. Могу бооз. Основной бооз экен. Ассаламу алейкум. Канча экен? Сиздердики эмес ба? Так, монун сүтү агып атат. Сүтү могу бооз экен. О, үйлөр кимдики? Булар. Бооз, бунусу сүттүү экен. Музоосу менен бул. Тиги да музоосу менен 100 миңден. Булар 100дөн а? Канчаны тууган эми булар? 4 тууган, тиги 2 тууду. Ол 4, бул 2. Музоолору актабы дейм а? А канча литр сүтү бар эми булар? 12. 12 литр бар а? Булар урсак нормально десе жак көйөт бар сүтү. Арып болот кой. Жакшылап тоюп койсо жакшы болот. Кароо келиш керек да булардын. Булар обычный породалар да булар а? Жакшы.
Bazar bağ verdi. Bazar verdi. Qancha? 80'den beri var. 80'den. Qanchadan bo'ladi? 85'ten olsa var. 85'ten beresa. Nomer qaltirasizmi? 85'ga 1090 lira. Pul 90 ming. Çok namus. Satılıp yaptı. Ma'qul, yaxshi sotdingiz ha. Ammo mo'z kimniki ekan? O 130 lira attı, 120 lira attı böyle. 130. Birinchi tut. Yaxshi. Bo'g'iz uylar ko'p ekan, bo'g'iz. Qanchaga bu? Qanchani? 90 lira. 90 ming so'm. Qulajin qancha ekan bu? 130 lira olmaz. 130 ming. Bo'g'iz emasmi? 2 ay bu. 2 oy. Asmini algan. Asmeniyani olgan ha? Bu parodasi qanday? Alato ha? Yaxshi. Qancha so'rayapti dedingiz? 130 lira atasın. Qanchaga bo'ladi? 100 berişti. Qanchaga to'xtaydi? 110 bolsa veririz. 110 ga beresa? Yaxshi buna. 110 ga berem deydi. 2,5 yaş. Yaşı 2,5 yaş ekan. Nomer qaltirasizmi? Hikoya bo'g'iz. 0500 bilen 0500 12 12 65 60. 65 60 dostlar çalarsa. Nereye gitti? 2 aylık bo'g'iz ekan. Tamam. Tak. Qaysi satıldı? Bu kara satıldı. Qanchaga ketdi? 78 binge satıldı. 78 7 ay boz. 7 ay bo'g'iz ekan. İkinci tuğut. Ikinci tut. 80'e satı aldı. 80'e satı aldı. 80 lira. Bu paroda qanday mana? Simental. Bu qancha so'rayapsiz? 100 ming deydi mana. Simental. Soda qildingiz bugun shef? Ana jürüyot janağı. Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshisiz? Ya aydap qo'ychi. Bu qancha oldi ekan ham? Bulmu? Ha, 100 davatan. 100 ming. Mana. 7 ay boz. 7 ay bo'ldi, sutdan chiqdi da bular. Sutdan çıkarsa bo'ladi. Yaxshi. Arıg'ira ekan biroq. Arjaq qumajin. Bu muzol bilan qancha ekan aka? 130 totas. 130. Qanchani turdi bu? 4'tü. 4 turgan ha. Qancha suti bor? 18 Sasaklar uzun ekan ha. 18 litr süt var. Qanchaga bo'ladi? 125 ga bir yetas. 125 ga berbedingiz. Yaxshi. Kimga qachadingiz? YouTube'ga. To'qson. Mana. O'zi yaxshi o'ydiradi. Qaysi kanalga aka? Bozor alami? Bu qumajin qo'yib qanchani turdi? 3-tü. Ha, 3-tut. Bu qancha so'radasiz? 110 sırotaz. 110? 110 ming deydi. Sağ. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday? Yaxshimi? Shukur. Qancha sut bor ham? Balasiz yo'qmi? 14-15 litr. Necha tuvan? 3-chi tuv. 3 tuttur 14-15 litr süt var ekan. Sırotaz. 110 ming so'rayaptirmi? Yaxshi. Kenja yelping, aslan turgan teng. Bu parodas qanday? Obışında lelli etken mi? Обычныйлар? Allah Teala kerak. Местный. Bozor alami. Nomer qoldirib ketasizmi? 702 0702 770 770 718. 718. Qaysi? Ammo kimniki? Mal muzol ya. 85 lira. 85. Bu qancha süt var hem? 7-8 litr.
85 bin suraptır. Em koygan okşayt ha? Jelin ikisine olturadi. Em koygan okşayt. Emdi. Jelin ikisine olturadi da. Bu kançan tuğdu bu? Bu 3-3 tuğut mu? 3-3 tuğut ha? O 3-3 balası. Kançaga beresiz bunu hem bola turgan bal? 82 olsa dersin. 82 bolat ha? Жақсы. Bir öyle size? Nomer kaltırasın mı? 702 13 35 43. 702 13 13 35 43. 35 43. 24 saat salta. Tünde de çalıversin. 24 saat çalıversin deydi. Тыңарбайке түнде тұрып алып, досторға анекдот айтып бергендей, сіз айта бересіз. Жақсы. О, кімдікі ма? 125 тұрар. 125 мың. Боғыз екен. 5 ай. Екінші туыт бұл деймін онда. Боғыз, бұны есі жоқ екен. Аяқтан көрейікші. Бұл қанша екен бұл? 110? Баласы емес пе? Öyle balası. Çok kurbaydı. 110 bin. Muzo önemli mi bu? 110 bin ha? Жақсы mı? 15 litre süt var. Kançan tutup durayım bu? Boğaz mı? 2 aylık boğaz et mi? Бельгийский менен асыня жеткен. Бельгийский чисто мясной батында, ет батында. Значит, İçindeyiz. YouTube'da mı? Bazar alamı деген. Gelinleri karanızlar. Alayım yaktan. Bazarın içine girek. Ayves çağa girdik buna. Так, bu parodası mı bu? Şuitsa? Kançan tuğdu bu? İçindeki üçüncüsü boğaz mı? Kança aylık boğaz? 7 ay. 7 aylık. Kança sırada sen bu? 135 lira oldu. 135 mi? 3. tuğut. 3. tuğut. Жақсы. Сасоктор полный işteydi ha? Jelini. Nomer kaltırası bir öyle sizi ki? Keda var mı? Так. O Muzoğlu ya bu. Kançanç balaz eken bu. Torpal. Maka jelinleri. İkincisi. İkincisi. Жақсы. Bu özünde jaylar paroda eken. Parodası. Şonday mı? Özünde. Abi bu kança sıra otası? Evet. 120 bin. 120 bin. Erkek balası. Ha, bola turganı kança oldu? Bola turganı 115. 115. 115'ke olsa. 115'ke beremiz deydi. Kança oldu tuğana? Oğanla bir 10 gün bol kaldı. 10 gün boldu. Urgaç erkek mi? Erkek. Erkek ha? Daha kaysızlık mı tokol mu? Ha, tokol kança oldu? Boğaz eken. 130 bin. Bir ayga жетпей туйт ет бұл бай индийский үйлердей ғой бұл. Пародасы қандай бұл? Angus aralaş mı diyeyim? Ангус аралаш а? Қанчаны туған ем тоқол екен білінбейді. 3. tuğut ököteң. Оларда 3-ші туғыт. Ал бұл қанша? Bir de 130. 130 аны. Береміз. Так, 1, 2, 3, 4 үй сіздікі ошында. Достар, ушул 4 үйдің есін номерін сұраймын. Достар, чаласыр, қараңыздар мына 4 үй. Айтыңыз номеріңіз. 501 0501 717 600. 717 600. Çala öğretler. Ama o kimdik eken? Tamam, bunlar kızca. Бұл да eken eken. Telefonda сөйлешіп тұтасыз, сөйлешіп аласың. Қанша екен бұлар ең? 180. Өкөтің 180-ден бе? Пародасы қандай? Пародасы Айшир менен Симентал дейді, арғындашқан дейді. Айшир менен Симентал арғындашқан аралашы гибрид. Бұлар ең қанчан туған ой?
İkincisi içinde. İçinde ikincisi birden tuğan. Qancha aylık boğaz? 8 ay. 8 aylık. Az birisini sattım 3 oldu. Birisi ketdi. 157 bin sattım. 157 mingga. 7 aylık boğaz bolsa. Bular qanchadan dedingizlar? 180 mingdan. 8 aylık boğaz. Qanchadan bo'ladi ham bular? Adam 150 Bere turgan jeringiz. 160. Söylese bo'ladi ha? Yo'q. Magazinski. 160 deydi. Nomer qaltirasmanda? 0773 13 54 84. Dostlar çalaslar mı? Ayşirski simental aralaş hibrit uylardan. O eko neyse. Nomer. Maqul жақсы satыңыз. Так, bayat ko'raylik. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Жақсыбы? Тут Алатау порода. Узостигине бир жыл болду туганына. Erkek urg'achi? Bir juma oldu. Qancha sütü var yani? Men o'sha dakansa sağып келген. Şu emevi 20 litr sütü var hazır. Kursak toysa 5 geçen berет. 20-25 beredi. Жақсы. Qancha dediniz? Bası 150 ming. Kemi. 150 ming kemi var deytman. Bir öylesiz ki? Nomer qaltırmaz anda. 0702 72 48 14. Tushunmadim. 3-muz olsa da. 3-muz olsun. Ha, zapası bana. Ne? Qaramazlar. Жақсы satыңыз. Şu nomerga çalasızlar dostlar. Ama o kimdi ki? Esi yok mu bunlar? Bugün girer. Assalomu alaykum. Sizlar-ku? Qancha ekan? 115 ming. Muz olsa bilenmi? Qanchani tug'di bular? Esdan chiqibga tug'ani, ko'p tug'an, Bu mu? 9'u tug'an aytma. Jelinleri qaramazlar. Qancha sütü var dediniz? Sütü. Ha? 15 litre sütü var ekan. Bunun paradası qanday? Alatoy ha? Жақсы mı? Qancha bu? 115. Ha, jelinler. İyi dişi жақсы ekan. O narıq kimdiki sizniki emasmi? Çok ekan. To'qol to'qol. 140. Boz 8 ay bo'lsa İkincisi içinde 8 aylık boz 140 bin son. Parodası qanday bu? Alta qarşımayın. Alatoy galıştırmayan aralar. Bola turgani qancha bo'ldi? 135. 135. Qaysi ekan oldu? Oldu şunun özü. 100'den ayırması var ekan ha? Nomer qaltirasizmi? Aytыңыз. 557. Aha. 08 558. Жақсы. Valijan. Valijan, şu nomerga çalasızlar dostlar. Şul екі үйінде ечін. Так, мода боз екен. O kimdiki? O. 80 bin. Bu boğaz mı sağlam mı? Ha? 10 günde tulu etti. Kana? Sol dağdan görünüyor. Bolar. Boğazı boş. Ben daha kara oldum mu? Hayırdan teyvallah. Bu kancan tuğan mı? O 130 bin. Bu 80 binge veririz. Tuğayında. 80 binge veririz. Bu 130 bin. Nege? Jelinleri. Onda algan oy. Qarаңыздар. 130 bin. Bu Allah kimdiki? Belli. Uy parada. Qancha ekan bu? 125.
125 ming deydi mı? Onda olgan uy. Tak. Sizler kim? Neyse yok şey, boğaz. Kanca ekan? 110. Boğaz okşaydı ha? Boğaz mı? Boğaz. Kancha aylık? 7 aylık boğaz. Bu Şvets balata bu. Şvets. Çoğun uyak ama. Beşincisi içinde mi? Beşincisi içinde. Yaxşı. Ha bunaça? 140 ming. Muz olsun be lan. Muz olsun be 140 ming deydi. Qancha süt var ekan ham? Sütü qancha var bunun? 18-20 ming litr sütü var dedi. Maka. Eko sizlik ha? Da törtö mü? Bu da boğaz ekan. Bu şunda kichine oyunca kunacın mı bu? Kunacın. Qancha aylık boğaz bu hem? Bir cumada tuğ ittiydi. 2-3 günde moştu. Tak, bu eko tokol ekan ha? Yine bala. Var alata okşaydı. Şvets. Bunların sütü qancha var ekan? 12-13 litr sütü var deydi. Sasoklar işteydi ha? 6 ay boz. 6 ay boz bu. Sasoklar polni işteydi. İşte var. Жақсы. Мына 4 ay. 4 uyumda. Bu 150 ming. Жақсы. 3-cü tuğut. Nomer qaltırasızlar mı? Nomer. Telefon nomer qaltırasızlar mı? 0709 87 43 58. Ekini tuğan, üçüncüsü tuğ ekan. Nark 1, 2, 3, 4 uy. Oşu nomerge çalaslar olsa. Ha buna torpaqlı ne ekan? Torpaqlı erkek qancha aylık bo'lib qoldi torpaq? 5,5 aylık. Torpaqı bilen 100 qancha dediniz? Birinci torpaq içinde ikinci. Уже kaçtı bu la? Bola turan qancha bo'ladi ham? Azmas tushirib berasiz ha? Yaxshi. Tak, buna Allah uy. Bu kimniki ekan Allah uy? Meniki. Qancha so'raysiz buga? 105 ming muz olmagan ha? Erkek. Erkek muz olmagan. Ha, qanchani tuğdu bu o'zi? 5-si tuğdu. 5-si tuğdu. Yaxshi, qancha sütü var hem? 12-13 litr sütü var bunda. Yaxshi. Ha, buçu. Qancha ekan? 100 lira adam. 100 ming. Boğaz o'xshaydi bu. Ama oç. 110. Bu 110. Bunda boğaz. Bu birinchisi bo'ladimi? Birinchisi. Nega? Birinchi. Narqicha. Arkadan da birincisi. Ekotem qonajin ekan ha? Yaxshi 110 dan. 100 bo'lsa kerak bular mi? 100 mingdan beramiz deydi. Yaxshi. Tak, hem monza ko'raq. 125 ming. Tak, qanchani to'di? Assalomu alaykum. Aleksan. Qanchanchi bolasi? 3-chi. Aralasi qanday bu? O'zing ele. Abi şu Jaydar uylardan ha? Ha bunu suçu. Bu sizga emasmi? Bunda Bu qancha bu? 125. Yaxshi. Top. 3-cü olmasın. Garanti. 3-cü bolasi garantiya deydimi? Dişin görüp taza 10 litre sütü var ama. 10 litrden sütü var. Nomer qaltirasizmi? Mol bulası var. barın tartar mı olsun ana nomer tartpa. Bu da muz oldu. Bu qancha? 7-8 litre sütü var bu. 7-8 litr sütü var. Urgaçı balası. Muz olsa urgaçı.
305. 205 ming. Bul dagı? Bu da. Так, mına. Paroda. Paroda qanday? Muzos erkek. Осы erkek. Paroda Rossiya. Sütü qancha var ekan? 12 litr deydi mына. Qarаңыздар. Так, narxdasызгы? Жоқ, Мына 1 2 3 4 uy. Номерін қалтырып кетем достар, çalasыздар. Айтыңыз номеріңіз. 705 0705 15 15 16. Uşu номерге çalasыздар достар. Бұлардың кәмі бар да? Түшілесеміз, да? Сөйлешеміз дейді, түші береді екен, жақсы. Сіз еркек ғой? Несі жоқ екен? О! Базар аламы. Достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақса лайкты басыңыздар. Сұрауларды комментарда қалдырасыздар. Қызмат үшін телефон номер 705 84 96 48. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Мында аралап соода болгонун бир көрөйүкчү. Соода болгонун тартып кетебиз. Соода болгону жок.